Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa jamalifu wa Komori na rumbu Mwenyezi Mungu ike mjuha wanono hanza hahi rabbal alamin. Hanyo tipia Mwenyezi Mungu janli haina bano walumana mkomori. Mwenyezi Mungu muhifadhi ya hifadhi ya hanza rabbal alamin. Wa alaikum assalam mamanizar. Watukufu comme d'habitude le troisième jour. Shangai baze sujet izo zishabasha ukamnyezi Mungu habuwai roho ya hoa dzaze ontipia kabati mdzaze uyehonrongo roho nizimtabishao raili tura mungei. Wa alaikum salam mon frère Hasbogos. Je suis bien alhamdulillah. Harmo storia hangu sikatitlia video yabo shatizimi. Comme quoi j'ai besoin de soulagement. Comment je soulage, c'est-à-dire il y a un abîme kalima, il y a un pour le lien. Alhamdulillah, j'ai déjà certi le soulagement. Sur le soulagement, je suis bien, alhamdulillah, en bonne santé. Watukufu, wa alaikum salam. Oui, mon frère Fazak Izaf. Gamina message, mais les autres très importants, comme d'habitude. Haïna troisième jour. Ikao haina mwana mkomorizi mpasa ya juwe wa Mwenyezi Mungu ajua uhifadhi nchi yake yalitowe harumaze tabu ikao dozilio yalitole o wanadamu wapeu warengensi wa irumao nu wanadamu wapeu walona zefikirambi wajuhanza wa irume hafikira zinrajina Mwenyezi Mungu alibeshe wangu wajuka na imani neti. Wa alaikum salam mama chérie Maria Maïsouf. Watukufu wa jamalifu rahane jaja si uvumbu wa ze sujet lonizo yo lo intéressé abaki yo tu intéressé haji écarte. Wa alaikum salam loko mon frère Anis. Ze sujet lonizo wa alaikum salam Nadia. Longue vie mtrengoni aliani mon frère. Watukufu wa jamalifu ze sujet lonizo comme d'habitude. Yesuji ya mwando, mwanam shahak lika usiku wa jana, lika environ 21h à 22h, si kaho bonze, si parani mwanam shahangu ikao, ngabo suji ya kao bidi niambile o, ikao ntuyamba ye mwenye suji na nsamihi, ukaya tabaga mjwambi suji yae, na nsamihi, bada ntuyamba leo, inu niamba unu suji ya urgent. Yenzima, ya mwanam shahak likao, halolwa ni mwanamme ulona kirtasi, yani dawala wa Komori wajahunu, ikao wajawa hundu bahati, wamaniko wahundu makirtasi, hauwa hulu makirtasi, hauwa deklare wapia zoki irisi wa Komori. Wanawa karna udoli nrinra, humambiane verite. Haukaya heni ya jarmetini, ya hunra maisha, ya hunra kirtasi, ya hunra jau, gutsongo juhana rohombi, haso besu wanaume haukansi haurendo wanasho hatunaji. Watukufu wa jamalifu mwana mshaku ikao usiku wa jana hatulwa hundani ni mrumma hahe na mwana waturamu wa mezi mirar à peu près 22 heures. Hatu mwana mshaku ikao hasasanye mwana mshaku mwanamshaku katsina ni telefoni, she telefoni ya lonium na alo, ikao de telefona kwa uyilumia hodahon, hendi hata harumweza kwa mhunda neza kwa mtabisha zonsi pia, harenge telefoni numero ya hangu par YouTube, haruma video na yamba haigarde. Haukaya hajua ejo kwa mhunda, hajueza kwa mhunda, he mwanamme ya mlola yenda haumsubise tambu, na umtabisha yenda tosi kwa jana ya mtowe hundani, ye masihu na mwana wa 3 mois bahari mwanamshe ha demande 150 euro ya zere ye mzazaha he ulo mwade mzazaha ya basar zamba hakoza havunzi homdo hatulwa gobo ye mwanamshe ha demande emrume ya ukaya ni saidi ye 150 euro
nibeshe mzaza hangu banda hadanguha hakoza ola mrumme hatowe mrumshahiye masihu hasibabu sa 50 euro mrumshahi mzazahe mwanahe azidemande na imana fanya helo dawa ya joka wa ikatina kirtasi hamtoa. Alhamdulillah umji yakaya gasina nadamu wenji wari kontakte o waranza o wako ulidunga ikao rishindi ruwaone masihu ya wendi warange mwana mshohatu ngwa udunae abasari zamba o imasihu ya jana hashidi hamrumru hamrenge hamlaza ngarjo hujajerongo zele jinri ni linu nanu wanaume wenji wajiranse ukangwa jirema uzitwa sababu makirtasi haurongo wanashohatu mafeblu watuna kirtasi hawarenda nai hawasimbuwa hawatimbiambi hasibabu de zekirtasi fantomu zao akabanga rambula nao sote pea garambula nao harumutinu helirieshone liriviveo garjo hujardita yesuje yesuje ya vili mbabatsoi notable grand notable yasi hakomori haruma vakansi haukagarjo mbati mashuhuri hasi hamba ngondo haruma shuhuli ya mwanya nyamanzano wa hikomori hasi hikomori hende haviole mwana wa 11 ava sarzamba yo mwana wonge mziro dokaya dohamba ukahamviole sha finalma ohao wajue hadisi bande mbaba haja sha finalma ola mwana ola zireglika zijaja ola mbaba haparo katsujusa ye fami wa wahi wa vurana ngabu wa johanza wa mdenonse wa alaikum salam mwana bahati ngabu wa johanza wa mvumbuwe homjini ngabu wa johanza wa msisa maze rezo sosio wafikiri hata onu ya ukaya vomiri pare tula morjue shawir ukaya weisi umdunga si umanza waniparatsoni ya ukaya vo ye ani yoti njema huangu mvumbuwa raha yoti njema huangu mvumbuwa raha yoti njema huangu msisa rezo sosio shabanda mnabi ya mimi wallah tinomnika ni fikra ya mumsisa rezo sosio ya mbaba uo ganjo mambia ganjo mlance message ni mrongo zebana haukaya timpara ngamina i WhatsApp timatiza message ni mrongo zebana ikaka jam contacter ni nyi fami dans 3 jours wakati yonye de monao ukaga mumsisa rezo au kamtumsisa haukaya mfanya sitara mbaba ya siha komor haruma mashuhud ya mwanzani wae yenda ya mitsa mnamwana wa 11 ikaora heja mitsa yede ya mkansi wa maando ye fami waja wajua uke mwana hawambia ya ukaya mrukadhadi ya lalanami bumama bupapa uwadofikiri ukaya zilazi hisavala sha wakati mwasitirio finalma ye mwana regli hazi ya katsuhuja watundu wa hunre mwana nge mziro wahunro la mwana nge mziro wamkontakte ngwa wamfami yenusu ngwanza wamdenos yenusu kwa twanza wamdenos wanifikir timshukuriani bada mwono kami mwanadamu bada mwono kami mru wabidi mnefikir bada mwono kami mru wabidi munrenraz swanu ya ukaya araham timdenose na mkema kini nganjo mkontakte ni mrongo ze shubinadamu haukaya deje fami ya hembaba wengwa juwa haukaya ngwa haruma mahadis shado ukaya mbaba hasiyabu hatlia beki hatlia mirdo berle katsura seve wangu shawallah hasibabu de video ya hangu ni mbaba wengu jo reponde gujo mparani wakomori izo deze sujet lonizo rahane jajarmo ze sujet za hangu Duambia haudo veshela marahaba o watukufu wa usiku wa jana wahenda haruma yetorab ikao ya hema nyanyasi elarif ya puharmo mjua ikon ikao rizamba rizifanya interview dasina o nyanyasi mazababi wa mjua ikon nana ze message za hako kwa paru wanadamu wende ikao usiku wa jana wanadamu wende wareponde shukra lillah walangar aminu kaya henulo na msada ngujojwa uweha daike mlu ya tsuhenda rume torabu
haukaya uwo mwana jamwana ikao rombo Mwenyezi Mungu ya jirangare harme mabangu sambia wanduka yanga mjuhenda sambia wanduka nga mjuka yabo shami ufanye propagandi tifanye message shami kende haukaya dernier tero hangu gyoni hara huhenda haruma rungu za usutorabu neike sinasiha wakati tsende haruma ukumbi shatorabu mitiji muji prepare tabanga mwende roho yende iharaya sho muhimu tsitekeleza lefuvwe la hangu laka importance ni tsange lefuvwe la hangu sonuma emwanama elarif ni participe shaho henda njajo shinda na benga mwendo haukeroho iharaya ntujua yeno henda gamjofa hotorabuniho ntujua yentina hotorabuniho haukedu nyange ndao mbiyo eduna ngenda biharmaze torabuzwe hunu pia kabati mzima paroni ona irohonge haraya na mi uji preparo kaya ngamwendo sheroho yo urekule yo amba utsende alhamdulillah tsende jana harma 20h 21h torabu yani sarma 23h minuit tsende yabo sikawati jazangu abodo ushukuru wanadamu ikawa watekelezo mtsango wabeha zemali waini mdu hasaidia au kanyi mwendabala kamjenda haruma torabu mazine sha omusonifu shahesha mbihani bala nyoti pia mwende matsange ile manyanyasi ya hunde unono shode shambihani bala alafu désolé ukanga wanadamu wenji banu turamu hatso ripara karjamona njajo shida ukaye roho iharaya oui Fazak Izaf mon frère et roho iharaya je sais pas pourquoi aukaya haini mungu ngena ihele yahe haini mungu ngena lebumbwe lahe ngabo wanzawe mizirengo wende wake torabuni ili waone kangwa jo utante wahundu wandu washo walole ngabo wajonze mizirengo ulu wende wadone harmaze kamera kangwa hugwa ufaransa wazinao si wasaya eroho uyo iharaya hohenda haruma nrongo za torabuna fijo shado ukaya insha Allahu huhanzahi rabbal alamin garombo Mwenyezi Mungu haina mwanadamu lo namba hikma yalo ya ukaya inde dunia ya mwisho vomir do redana njema ili jau tuma njema Mwenyezi Mungu darlibe njema ilansamna message mtiti ya huwa tzahangu watukufu wapu harmo mji mtukufu hau harmo rejo ya hamaha mibaraka niwambi wa tzahangu wando hukana baraka tuono video ya huwa tzahangu wapu harmo mji mtuku ani harmo rejo ya mahame na juanzan wambi hamaste yangu damina mimwana hautiramu ikalo mimwana hanyutiramu wazaza hangu wa Komoro tika udunga tika diji gamuhezo majimbo gamzino gar amino kaya ila tidini gar amino kaya kabati thawabu ya mruhezo kabati thawabu ya mruzino kabati thawabu ya mrudije kaka tuanke se madhambi ya wakati na entere ya hundo somo Mwenyezi Mungu manyanyasi ikawo DJ nas Komoro ikawo yamba hajohanza yazio DJ ya kenti saspure kawo Mwenyezi Mungu jabari ya mnike hikma jelikap etihadadi gamu mjonyo tipia we chanteur haka uheza hajeli za ukaya rangu wakati ya kaudoeze majimbo mzazahe mwenye humzaya haka uduma biazia bomana hangu hadadi gaja kauki hadadi gaja kauyelewa yija hadadi waye Mwenyezi Mungu hamnike hikma nebi swara hajizia waye haukaya Mwenyezi Mungu hambeshe ya malaika Mwenyezi Mungu hamrengeze roho hajungu ya ukaya unsi mwa mala mwanadamu hufa gamjo hufa zevi dozinga jubaki saspure nheze jimbo ulaya fanye koleseri saspure nheze jimbo ulaya excite hadadi hajivu lobu wazaza hangu wahere jua mahame nwahezere jozo ntipia muhunda mwana ikauye DJ haumana
ikangwezo majimbo henda hatamba ukaya gamumbo Mwenyezi Mungu nizie haunga mzio na mwambe alhamdulillah Mwenyezi Mungu na janibu mwana ukabada ngozio hahubulia nzia njema jeke shifasha hundunani na akhira shati ujua mwambe ukakarja kubalia latif kijabidu ndo hukana baraka ndo amba ukaya karija kubali bomana hatu uziye ure mazengoma subhanallah Mwenyezi Mungu narnike imani ngombe bomana ha baada hukabanu hukaulishangilia na urihimilia na urilemea zengoma na ulishangilia zenjema za tusiwa zazao leo baada mbangozio saspurika wa Mwenyezi Mungu ya hubarikisha yuli urenti juwaranti shaka jakao bidi mjia bubwazaza hangu mumtuna shime gejaka mwabikari jakubali buwaza haini mrugenale kaburi laha hibuwazaza hangu haini mrugenale kaburi laha hibuwazaza hangu yemaitike enda umbiyo ketulaha manadamu ngwendo uwade hadungu halakal mauti hadungu manadamu ngwendo halakal mauti hadungu lubu wajaza hangu wanda hukana baraka kejastahi kimuhimi harma media mdu amba ukakarja kubali bo DJ uzio hambe utifanya udije karja kubali uzie ya latif ulu ya hamba ukaya nzaza wa mwana hangu bo wana hatu henu jokane hikma Mwenyezi Mungu hamjisiza au kawani anu malaika Mwenyezi Mungu do uniko mru hikma na fahamwe gami shababi njojua nede harumaze torabu nede na himenzi nede na himen nchenga nede na drage jua drageo nede na himilo watoto jua himiliao na mimi ntushinda na henda nojiprepare ngamwende roho yetsozia roho yangu yotso ni bloke tiram utsende bakutujwa eske gojo da wafosaliniho alafu bwazaza hangu s'il vous plaît hukana baraka ye message ya han ilitabisha zero karijajibiwa boya kaibidi mjibiwa muhimidie walo mwana yakafanya udije au yakaweza majimbo yamba ukayanga mzio mwambe masha Allah bamugajala inside swala uziao unside hejitwa bagodo namba utsende yanti sha unside msili ndio amba kutuhuja garunika ukosei sha majimbo wajaza ha nyidi marizaya emautike tsihulando hukana baraka na mfanye taratibu wokama na habangula o haruma nongoza husu majimbo mwambe bumana ha nekeya hupara vema nekeya hutoa haruma udije nguveho homsilini nekeya hutoa haruma majimbo nguveho ndiwake wakemru wa anu mashairi ndi wakemru wa usoma Qur'an shatido ya mabuka ya karija kubali ya latif kamja kubali eske nyinyi gamjweisho Mwenyezi Mungu yatukuza dijenas gamjweisho Mwenyezi Mungu yamsisiziza gamwambia ni hadisi wallahi na Mwenyezi Mungu gamina mwana mshohangu ikao kajana banzambi wallah hata wallahi wa billahi wa rasul mwana mshohangu hanipara umwana mshauko uheza majimbo wostari mkomori yesamdiye dijola ya hafa haruma sulseni ho Paris mwana mshangu ola haono dijola bu ya fasulseni hani para hani solila ila nsumrambua hanabobutula mimrukadha situnde profili tsimrambua hani solila hambabutula je sais pas quoi faire gamanzo fundi Jibril samba zabana babutula mimuheza mishantwezi yude koni bamba hinduno hila yude koni saidie majimbo butula tsono mru ya hafa deva tout le monde ye DJ nguhezo Mwenyezi Mungu hamtamani njashinda wale wakabala kwa jashida wa mzia Mwenyezi Mungu atirangero roho ya mwanadamu ola ketina docteur ketina de wanadamu wale bala mwangalia butula qu'est-ce que je peux faire erohangu getabiao erohangu gekusurangami na besoinzie saba ma sœur swali wombe Mwenyezi Mungu jo usaidi au kasa spure wone izo wabila yu semaine na 2 semaines udi waze kabala huona nongoza hudise roho
za mwanadamu mwanammahu mwanamme ya fasursen wakati kwa hakauheza na uwe uheza. Mwanamsho hangu swalize swala za masihu utizie uswali uombe Mwenyezi Mungu wallahi hata ijabungo jotria haukaya we Mwenyezi Mungu doko tukuze shumbesha. Mwanamsho hangu wola Mwenyezi Mungu ujojaile ukaya izo ze emotion izo yao ne DJ ola nizo ya jire sante ukaya eva nu mimi bangu kanso da tizigare mikurunga mwezo tire mwatida ngobo Mwenyezi Mungu antamanyinga mjukaje yenda hunjuka hwenda yembe boni nehi yemroni nehi haukaya Mwenyezi Mungu ujoka ujisha zenjema za mwanadamu ne zambi yezilo zinji yabeho yastahiki bahibu wazaza hangu ema kalima mwayamba bala na mtsahe tauba mwone ya ukase pa normal kasi jastahik mwabega mwamankurajeo mwanyanyasi kwa Mwenyezi Mungu hamtukuza Mwenyezi Mungu hamnika hikma karutujwa purukwa mbanguzio shangu na jele uya ukaya ekade jenasi hambanguzio pala Mwenyezi Mungu hamwambia ukaya zia bodi jenasi haukaya yenzi abidi uidunge haundongu abidi uzidunge dazinu hufanya zinji huzini kado zinji haurumi haudije kado zinji zia dingohi mwana hatu zia dingohi ba Mwenyezi Mungu utukuzu. Ça se pourrait, chaque Jacob dit moi ben non, car Jacob ali si wadzaze, car Jacob ali si wadzaze uzio DJ ala tuif. Neketsa ban sodom sirini mabika munrongo zao. Neketsa ban ntuste wanza mabika munrongo zao. Shaga mtlao haruma nrongo zao DJ, ni wadzaze mdu hamba ukakam Jacob ali subhanallah. Subhanallah. Na mtsahita bana istighfar ndo hukana baraka wadzaza hangu ni manzao ni hasbabu ya Mwenyezi Mungu. Mohunga shanto ribabu maudu yekasa mraha banguzio gamjosu mutumabia tizie. Yekaza za banguzio gamjosu mutumabia tizie. Sur certain. Yabunga mwenesoka helu juenda tawaye haparisa ani Mwenyezi Mungu hamnike hikma habarangule onti nawe ya surseni ye mashantezo hatu ne mastari hatu sa gamjohe yabu mambika yabu wajodole hezeze nyikumbimba. Gijom kinishia mjipuse. No, kutina durabo samura wabengo zwe majibo. Kutina durabo zazo wabengo zwe majibo. Kutina durabo borido wabengo zwe majibo. Ye kamzi ya wema wanakona mwezi zwe majibo. Sas pure mzambe un jour wazaza hang. Nyezi mbune msamihi nuhanzahi rabbal alamin. Ndujwa ya ukaya. Dijenas. Ye kahufikiri uzie. Hasibabu ya Mwenyezi Mungu. Na deja hulala huono ndongo hauhupanse ndongo zia udunge izweka Mwenyezi Mungu hahubulia horohoni hao vojoka za mafaka insha Allah. Watukufu ngamjo maze message za hangu message ya mando ngamjo housoni mayembaba. Oui bonjour Omar Ibrahim ngamjo housoni mayembaba notable yasiha komori haruma mashuhuli ya manzani wahe ikao hosiha hasiya buhendi hafanya kafa yembaba uo hasiha komori wa mashuhuli hende harenge mana wahe jirani ikao ouzulifu nezero humbia ukanga joka komori hatu o wana wa 12 11 13 14 15 ans waudu walisa oze fami wazaza wanikamba kwamba liberté totale kwa tu watunda izo wafanyao wana wenji walio Komoro wana shohatu wadungu nziambi ya lesbienne ikao la plupart majeur vya aussi ha Komoro uhamba ha yezilo Komoro utsamana mshenzima ngwatu wamba gardunga na waidi na warara oimana mtiti rekaka uyenshi rekaka jaka uyenshi gena 11 ans Mbaba we ya sarma mashuhuli notable mhui hokomori hunu Marseille tena balanja katana be Marseille kanzana be na hunu manga shasa tsamba Marseille usia hula ndi harange mna mwana wa 11 hamviole hamfanya kafa wala mwana wala hastahamili haukaya mbabaka umgate na mwana mtiti dada mbabaka umgate ne famia he wanjana harma mbalbale wakati kawo mbaba ya pashia ola mwana hadelire hambiye fami hambiyo wa mza ya ukaya mbaba fulani hakauloni renga na hakaulala nami na hanifanya nongo kadha takadha ila fami wanjana na mbalbala gawa amini ya mwana gawa tso amine mwana
Ijihungu wapara ulambaba katsujusa. Wapara ulambaba katsujusa. Wa alaikum salam mama chérie kwa si mama. Wapara ulambaba katsujusa. Wa njia harma ye famia hembaba ngo hadisio shambani. C'est-à-dire ngo hadisio mwoni. Toujours mbaba katsu répondre famille. Ya haebu wampara. Ize motola ya hamba. Wajihungu gwaone mbana hizani. Eja ka ujazi shoke famille hingri. Lukaya ula mwana wa 11 game 0. Katsuona regle. Nzazaha he harambwa ke mwana game 0. Watundwa hungwe mwana game 0. Waridi warejeila na mbalbala unjia. Wasaya ngwanzua he harumwe rezo sosio wapwembaba weisheo. Wasaya ngwanzua he harumwe rezo sosio wa zambi. Wasaya ngwanzo zitangwa ziregle wa hizani. Gamjoke ka wanadamu tsawa oze hanyo za hao za chalwa. Watujohe ya wambe. Wafikiroti pia waono ya ukaya vanunga sina mwana ulo Faransa. Yohamba Turam. E mwana woyo wana na nugo zinjize ndo na hii watina kahavumbu wa mji wala fami. Nari mkontakte. Wani kontakte. Wanambie hadisi. Si wambia ya ukaya mfanya ndobo maturongo wa harmelezo sosio mamvumbu wala. Haukaya baike ye mbabaye krimineli. Haukanga muamini ya ukaya. Yekawa kawa paramedia zindwa jina. Wajoja wasafi hauka wao okwa jefasiria sitara. Okwa jefasiria sitara. Mimi nga mjue fasiria sitara. Wanguwa nekomba mbani kake jake wanguwa ja. Ampiblika wendo mahakama. O mahakama ngwa juenda aji wakati ka mbaba katikomo. Siwambia ya ukaya baada mnipara mnambia. Gamjuhambe message shamti dudar mwe rezo sosio. Mnifikiri mimi. Oui. Sha izonjo mwambia ni mimwana hanyo. Yembaba we mtimbalansera. Na mnike message nganjo yamba. Shimaster yembaba ngujo mparani badaga mpara ukatujusa. Wanikubali. Sifanya ze tabuye. Si pare mbaba katsujusa. Si mwentiza message vocal arma WhatsApp. Ze message gamonuka haishia bahaono. Eya mado mnyezi Mungu na bihe rehma ni baraka rmwifami. Haukaya yekamjuha mkangaza mheya mamba yaweza mado msijine mwana. Yudi ya mado. Yabomsa msijine mwana. Wangufikiri nge warende. Imbaba ola izo ikaudu ya renda nizo yafanya. Yedaringa mwana wa 11 ya mviole. Bada ka mviole kajaji preserve. Ya ukaya nsimfanyie. Nyama kwa nyama babu nga njomita. Shahaono ya ukaya nga mumrando hizo minanzao. Hende abase mwana nge mziro mwana wa 11. Gamridinu hambi yebo mbaba wewe. Wallahi wadubi sohar mwerezo sosongo fikiri nebo uto reponde apel. Haukaye kao dubisi wango jini hunu Faransa. Haukawe mze wa marongwe. Gojosi jini hayo hokomori. Haukawe mze wa marongwe. Ye familia hongwa huparao ili mregle problemu ino. Kutsujusa. Ye familia mana wengwa huparao ili mregle problemu ino. Kutsujusa. Mnyezi mgo hawa nika usubirifu wani kontakte. Chiwambia Mwenyezi Mungu na mjazani heri baada mnono kami mwanadamu abidi mnike uaminifu. Neze media ngizo zinji. Shamonekeze media zilo hunu media za uklamabaya na nyimani. Gamuhambio bo mbaba, bo grand notable. Ulo hunu maanga. Gamuhuniko 3 jours. 3 jours nti hunra rubasi. Upare hum regle problem. Parce que hu bloke famille mwana uo. E mwana uo humangamiza. Ze fami ngizor mambalbala. Wapare haukaya fami ti fami. Nga wajoho yabanu waambi waravihi wapate mwana hoaibuke mwana wei haviolewa. Wapatike mwana wei hararulwa. Maude mwana kana ukana valeur. Waonu ya ukaya ritambieze media fantom wanzaze hanywa. Narambie mwana hakutura mbala anla katura mbujo pare mbaba wei ya mabie. Hau ya mfanye message mbaba resante. Gamambio mhambio bo grand notable fantôme
pare famiyo wenda wangamize mwana hao mhunde shawiri. Nsujwa shawiri hindi alamiable. Shawa pare. Kuja para. Wajo uhezarme ze media. Wajo upara ze media. Bush uverikao. Okwa lyo sitiri wangu. Shihazaha wamenye. Wakwa na ufanya jaturamu. Okayambwa man satara musliman satara Allahu yawmal qiyam. Mimi tulamunga mjo ukaya izo namba ongabo ze faidari hunra ohosoma Mwenyezi Mungu wakatika wanadamu ruwarongoza ongwa elewao ya ukaya owanrunda o. Ye mwenye nguyelewa. Ya wepe njo kwanza nuhambi ebu mbaba wewe. Ojabanu njo ulanse message inuti usitiri. Shame dengwa jina fantom waju jabanu wa uvumbuwe. Jelika la plupart wazat zangu wenju wandunga waju hanza uvumbulwa. Shwane damu pia tisawa. Tina uvumbuwa. Shanga mhuni ko 3 jours. Wamrutona imani. Utona hata roho. Wasakomo na haruma mashuhuli. Haruma mademi ya lokomori. Ne wandwa mara ruema wa âge de 18 à 19 ans. Ne wana wa 25 à 30 ans. Et 35 wa tsuona mru hosha waka wona yenrezi. Ne ulona 18 ans. Ayo ulona 11 ans. Vanu homlola wa hujojua umlole. Haukabaike mwana ujumza ya hujojua umlole. Bonjour mon frère Fahati. Tu peux. Parce que Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam relation yahe na Aisha. Yani sawa Aisha kana 9 ans. Ya weka oneso ukaya haini mwana atimizima hashenda. Ya balighi yankli. Ya lawa odamu wenge mrumshe. Chaque jambo odo mfanyo violence. Ke jambo odo mfanyo ngosolizo. Uendeza hawaram. Ida demande dola. Shahar mwandu washo waona homjini. Nwanasho waona homjini. De mwana wa 11. Bede utona akili. Uondo ujumbe baisa. Uondo ujumbe ni akili. Kutiona kabala hujitalma problemu. Wala hujizingamanya. Hujipata aibu. Ya aibu ya hoge jonkinisha la yenze. Shake na ula ya hosoni mangu mimi turamu. Hauka mimi ganjo husitiri. Wa husitiri hilo uhabi ya nuhunike na defi. Nuhabi ya wapare famiyo. Deka kuja wapara wajo hudubisa mwerezo sosyo. Nemana to hudubisa mwerezo sosyo. Wani kontakte mimi. Bahiminga muhabiyo. 3 jours pare famiyo. Pare famiyo bo notable fantôme. Pare famiyo bo mbaba fantôme. Pare famiyo bo mjomba fantôme. Rumdu hazi hamanda utsuona taro. Utsuona kawede mjuhu. Wende warenge ule wangamizi. Lite na umite. Ye fami bande mwana hawambia boma. Wala mruka dhahado nifanya jao. Wala mruka dhahado lala nami. Wala mruka dhahado nirenga jao. Ye fami wakaurenga. Washindana. Wanjilana zandani. Wanongo na za kifami. Shakazi jawadisa. Banda yamba hani halala naisha. Ebanu shakauta jesu wadise. Dawe mwana yalo mziro. Dawe mwana yalo na grossesse. Iyo de mana. Ye fami hapa saa ya juha na abu wafanya mbangu kwamba resistance. Gangu wakati imana yamba hulala na ibu mbaba. Wastahamili. Wahupara tujusa. Wakaujajua kensa ta 2 mois après. A 3 mois après. Ba. Grossesse ngeye mwanange mziro. Umanede muhiru. Umanede mwapeu. Umanede mwapeu. Na muhimidie beba numinga. Na muhimidie. Ze messageri zirongo wao. Banga monokanga po mafantomu wenji walo majournalisti makaseti wenji. Ika wenji wa hao waheba nuwa presheo ze famiza hatu. Waheba nuwa denose wangu madina hao. Yotinele hatu. Chasinga rongo wao ili hundo solisu hasitara. Mabunga muhambio bo mbaba. Kamuhambio bo mjomba. Pare famiyo hundo solisu. Avant qu'il soit trop tard. Kawanada mo jua yabo trop tard. Ye solution hindu boturam. Je sais pas. Ils ont des familles wanzao. Ye familles wanzao solution. Waparane. Kwa tuhe yaba nu waparaboltu. Gabo mwana ya relo ya hito. Kwa tuhe ya. Ukaka tuona mwana wangu nda mahakama hata wa viole wafanya zura unra mradi.
Lugutu ya datulwa pirizo hardi hatulwa. E famia hangwanzo wa hadisi nole mbaba wo. Ika kwa jahadisi wa jom balance. Yo demana nou hambi yo bo mbaba. Jitsahi avant qu'il soit trop tard. Gamhuni ko 3 jours. Yeke 3 jours yo kuja wapare famia yo mahadisi. Wajitsaha. Ngwajo huvumba na réseaux sociaux. Nana mi bango gamjolde ni huvumba na réseaux sociaux. Je te le dis. Walo na minofu, walo na zenrezi, walo ushaka msongo tsaha wanandrezi. Watiti. Zinu hitima disu mahala. Zinu hitima. Eka uka huishi ye message ya hangu. Na uhatizia harma WhatsApp. Huwaishia utujonrongo za ukatonoka huone message. Shahono ya ukaya na nimlawe. Shawallah. Sono ya ukaya ntufanya ja fulani na heyabano. Nafanya buzz. Na hundra buzz. Na patanrwa ibu. Na fuba madzina wangu. Ishoti de shihangu. Wala kabata jokoshida ni tarumu ya bebotura doa vumbu wa semon shwa. Wanzona ni shile utuhanza nendia lembi. Paswenga mju ya ukaya. Henu wakati njoho yabani si dononse wangu. Si fuba madzina ya wangu. Gamjo hundra madharo hamnyezi Mungu. Yode mana ikaonga mjo wana nezembi ili mwenye uzifanya unazifanya wabone. Watukufu wa Jamalifu. Yembaba wei deja timnika. Gamu mniko 3 jours yembaba notable fantôme. Wei haukabantu dizobari. Wakomoro. Wanadamu wengi walohunu wakia maski na kaski. Wajinondo kangwa aningoma parfait. Wavumbwa wangu na iharma erezo na udia wangu. Na banunga sinaze zerongo za hawa zifanya hao. Shari ruwa hensiza. Ruwa leha. Watukufu wa Jamalifu. Garlau harmo sujet ya hemana mshahat. Wa âge de 11 ans ya timba kufur. Ya angamiziwa. Nembaba notable mrumduhazi ikao yemru wa marengwe hende hatsibi kufuli hokomori hajaza hikatureponde apeli nanda haviole mwana wa 11 haditena hamitsa hajaka uguparo katujus garmambio ya ukaya na veze ya repondeze apeli hawu ya pare ya taisoliso raha ye fami ojabangwa ya armaze rezo sosio banusu ya he fami wa Johanza ye mbaba wei wa mbalansa armaze rezo sosio ye nusu wa bano na ritsahenam na rimpare lungo solisio watukufu ngamlau harmo pande unjarmo message ya bili message ya bili une message kao ilo urgent au kaya une message ya mwanam shohat ikao jana dimana nsahau haukaya meme kaga mfanyo message muambie famila ukaya message hanyu nganjamba usiku kadha message hanyu ngamjamba usiku kadha watukufu wa Jamalifu ngabo mwanam shohangu ikao message ya bidini ya mbele unga mtsao samaha baada kana ujishile yake message ya hiti ambaleo message namba ni message ya urgent ikao usiku wa jana na ipanso siku wajane masihu ngi oblige ni fani ya beban ili ruoneka Mwenyezi Mungu utojo change mbavize yankli yarinike hekima yaringeze zankli watukufu wa Jamalifu mwanam shohaku ikao halolwa ni mwaname mwanam shohaku wakati na kertas halolwa ni mrikao nge na kertas ya mlola wenge na nationalite na singarjoka sonti pe ya watukufu wazaza hangu mabani hangu wazewa hangu winji wa hanyu yishoshi komodisho ndongo wao ngatujaba wingu libatu winji wa hanyu ngamdoma madzina tso ya hanyu winji wa hanyu ngamdoma makerta satso ya hanyu yishoshi komori ojo fasile nedia fasile problema wazungu pia ngwari jua wao gamjao hunu mla komori mja hunu nyumeni mhuru bahati mhuru makirtasi na nationalité njampozitwa mlata mdolo do na shwapu nayo na senga rumo madzina tu ya hatwarmwetsi haruma jana mongomi nane ngwarumo madzina tu ya hao yudo ukweli yekana behelo ndabu vraiment mliheza usiu yebwana wei hajalu la mwanamsho hatu haukaba nwahundoze esheki do na shwapu wa janyumeni
mwanamshi hajanyumeni ngemrwa mara rungu jiso nguva mna silwahe harimi mna gauni wahi hamkansi uhundu jinrudi utsobani hahe ngukubali mjumba ula hamlola na ula tibani hahe ula mrumze wahe shangu nuka na nlolwa ni hundu sitara na nlolwa ni hundu bahano ni dobaki na nlolwa ni hundu mrume wa sitara haukabo mrume kahulolo mwanamshi huzaya naye baike mrumshi hahutlawa shahimidia badeja ngawona mwana bahano hokasi wanaume wanawasheru walula za kiltasi ukwatsolbuliera ngura wakomea ngazi malizanyi kumbi waridungu rende zato shanyenyika wanaume mlula za kiltasi gamhundrao haukanga mlalao wanasho hatu gamweshida wanasho hatu hata gamhundrao wana rijuhanza si wanaume rifanyoza nyikumbi rilolao ritsobuli warlale nao rangu na ukwatsukia rijuhanza wanaume wafanyoza nyikumbi watsobuli wa wazaya na ukwatsobuli wa wazaya gwadungwao shani wanaume henu na kiltasi ngushindo hau ani harade nae wanasho hatu garudiru habie wewe bomjomba wewe weze kiltasi uloni zo uzirimao hitwa warede mwana mshaku na izoti zao na mgeti zibatani babanga si hununga si hadomweshi bomnyezi mgara nikareviki mbubani hao ikawa mrumshe wa mlola wahujomzaya amine Facebook yao amine mafoto yao baike mrumshaho katina telefoni ya Android c'est-à-dire katsu connecte humboho gena na telefoni wa alo yo dunga ze message zamba sur YouTube hoda honi ha wewe ngaona telefoni normal ye telefona ni kemrumshaho telefoni ya alo ya bouton mrumshaho harenge numero ya hango par YouTube parce que mitsi wanada mwadongo kawahara hoto numero ya hao haukaya kabati mrumshanga zote Allah waiche makariboshi wako unataki wafanyaza komantari kwa tusubuti badangu waone video ya telefoni yangu wadoni para live rudoishila na jinaji hani mgatelo ruzema nyanya kwa tusubuti wapara shawo henda almaze konti zao wadomba mafiti izo nju kwanza nzambe hindu watukufu mwanamsho hako zatsonga hiyo mwanamsho hako ajalo ni bwana woi ikao hamtabisha dumwambia ukanti sinauza damina wensi na uparuza damina ubeongwa njo makeltasyon dezao sinauza damina hashindi hafanya 2 za daine mrumshahe rahim mrumshi jaranga grossesse ende hata waye kangula lone mrumshahe hadorenga désolé yete mushanga mambo hadotli ya kapoti mrumsha mwambia yanti maisha mimi mlikao na ruma na jahunu na sufro huwa sulihunu manga na vila libi huwa tana wasulihunu ele ongo ujo ulale na mimi mrumsha hongo dongo jiproteje za bari nsuanza nizada mina ube unhula papiongo juenda za wakati la ula mrumsha habakiba la jumatambu na usubisi baada ya mnyezi mgujabari hamkusudi mwana mshuloka ya ngujuhunga mna mwana mwanamshe ijaharange grossesse baada harange grossesse hakaba la jumatambu na maondo katina telefoni adoishi ya mzazahe katina telefoni adona mzazahe sha finalement ikamongolima usiku harange ye telefoni ya fixo dahoni ya para mzazahe mrume haja hamderange hatanga busuki ya para mrema be na balaka na grossesse dizo hakanti jumatambu haja hazada enae ula mwana c'est vrai harekonese mwana ula mwana mshe haja hunduka mzazahe nge mwade hadanguha kuzomdu hatu ya gobo hambia ula mrumme mimi ngamlengo garanti ya husi kwa leo hasbabu ya Mwenyezi Mungu ukaganjo jidobrie nuhambie boshonga ipasi eshaka utsonga utowe mrumshaho hodahoni banda ngo mtabisho de 150 € ya vous demande ili ubeshe mzaza watukufu shatsoge mwana mwe yakautowe mrumshaho ndani masihu na mwana wa mezimiraru ye mrumshaho mwambia ukabo mzazangu yakozo mndu na tsuparumbamba hindwa hangu ni saidi ye bosheri ubeshe mzazangu 150 € nisaidie ubeshe mzaza hangu 150 € baha koza
ola mrumme zirende ha ajali masihu yale mrumshe gaja shida resiste wadiso wangana hamtowa gamrangomia duka ya leo banu dimanche wallahi na Mwenyezi Mungu nganjobeshe mzaze wese 50 euro mimi nuhambi ukaya 50 euro seria 50 euro tisawa na mwanadamu ngerabe mrumshe 50 euro tisawa na mzazahe mwanaho wa zayada wenayera iyo tiketi iyo tingongo 50 euro seria hoju habanu mimi tila wabanu ngamjohenda dede na kumye mzazahe 50 euro tanke mi mwanahe ya jonzaya tanke ngamre sante ka wo mzazi alona bezo alimbahirwa he mwana na izo ngambeho ikeke mwana hele yabe shati turam ngambeho adzina la he mwana hasibala hatoe mwana mshemru mshahe yamlola heshara ya shamguna mtume ngamtobonze na mwana wa mezimira aruyala tufu mwana wa 3 mois na singa joka ho misiruni ihunga baridi hamtowa hanipara njakana tashwa si ko telefone damina ipanda 1 heure de temps obonze usiku wa jana gamanzo solution Dieu merci tijua mruyosho mjini ho timpara wala timpara sasa rozwani unifanyie jitihadi fanya hani za ufanya na wumna shioni duona mpara ntujua ngabo bisi ntujua kabati bisi baike ujutsa hamru umpare hauya hazime mapesa wende banukada takada utapile mrukada Dieu merci abasar zambe mwana mshewo ngo hosoni mwa mwana mawo mwana mmedi alode na enda ya mrenga enda ya mrenga alode nae mwana mshe wa maheshuri na mitano ya lola ni mjomba wa 56 ans mahamogo mitano na miranga we Mungu mwanadamu akaubidi hurengeze kiltasi zao bonuhusi utabishe mrumshe wa mlola moto mtiti gomsimbu hasbabu deze kiltasi na singa joka zo pia letine zina la haukaya wakore nda wandunai wakore gema kilta swala mabanu huwatunda ngujonga wala walati kwa jabale madina hao heni mlola rohombi wa makiltasi muwatunda gamjonga kala kwa jabale madina hao heni mbuluna kiltasi ya baliani zina la mbabahi na mzaza ya ziunga hauhalani kajaparu kanaro hombi kajaparu kanaro hombi bwa tukufu haini mria hunga kiltasi za uradhi za mbabahi kaudi ya mdeklare za uhalali kajaparu kanaro hombi sheheni mria simbuha hunga kiltasi armwetino ikauza kiltasi zote za uhalali ngwasungo balaro hombi wa doenda niso haukanga sinada so wanadamu Mwenyezi Mungu ya wabuli ya zero zaha uzuluna wakuhanzo binadamu wakuhanzo wanadamu gaso wanadamu huni kao roho ya hao kwa jihula kwa nyanya kwa jala ufikiru wangu ikao waishio na iwa wasaidia ufikiru wanadamu ikao watuna suti ya suwa wasaidia wadu wanadamu ikao walua mwetinu kwa wajokona roho njema alafu wanadamu hamada we mrumdu hazi hamada we haukima wanu wanasho hatu ngajokubali mwalole daike gojo mzaya kadombili ngarushangu jokubali wakangwa nzwa sitara gabana so tubotura ngamanzo mrume wa sitara ngamanzo mrume ujoni stay nsuhanza moto dani hangu mrumdu hazibani haho bo cinema kumru bahati shamra johura gli hamakode mru hajo hura boto uso hamasungwi 150 euro zihukumena zitsanu za tsutimu komori izo bizo wono nziro hobeshi ya mzazahe mru mshaho baada havunzi wamru izo bizo ajali to mru mshaho yenzahe umtobonze anafunyi bwa tukufuga munoka izo ngoza bidil tsino zaban mizigu na sami bahata skanzani lahuwe subhanallah ya latif inu hadisi Henry unupe undau inu nrogo Henry mrubaniha humjomba baniha umwanzaro hobi mrumdu hazimwi
gojo utwe moto wa 25 na mwana wa mezimira ruhobonze bahade manduka ya beshamza zangu sasa kataro banuka fika kamlogwa na swatu mdulala na mwatse ya poria kamtsonza mdu wasaidia kamtsonza mdu anikesha wala demo kamtsonza mdu anikembandra wa merete Chamouara des sacs de frappe, bagauna kirtasi, la labo ke esclave, la labo de nipishia, la labo de fanya outrachifo, la labo de fanya sous-antipia, je m'emballe, n'importe quoi. Ni djenini. Nyezungu na rpone shari. Buya kamrumdu hazamandoi, katina tahikima na roho, zaukaya we mrumshe, na mrumshe ya joshida ya mzaye. Gukontia mtsimbiemi. Wanasho hatu s'il vous plaît. Namdo fikiro ndo memoire ngao. Namdo fikiro ndo memoire ngao wamlola oni. Le wamdu katsurenga joni hamanda ya tujara de mrunai. Le wamdu katsurenga bani ha tujara de mrunai. Le wamdu gurango mrumhuwa hea just a him. Owa hudu walona zero hobi. Iwa hudu walona zero hobi. Limru mshaho katsure danai. Kajahu balili ya Burundi utsende. Shahobuli ya Burundi. Ili uhunga suhaya. Uli uhunga unonowa. Hidata hangem zero azam namana. Gompoye ndeza hemasihu 21h à 22h umtowe honziani na valise no hangu ndeza bahambia simple 150 € ya rem mzaza hakoza boshe bomruma ha beshi mama hangu 150 € bakozo mdu ishia njajanje tumiyo hanyu wojoja ulole mrumshi atukale jila ongali yangu mtukufu. Hello. Nyezimbu na rpone shari. Nyezimbu na nike khatima njema. Zauka yanja kauja banguhulo lo mrumishe jomati esclave. Yabe hupishia. Shakunangala mtazahe. Kunangalo hao. Gamuhambio boshonga ipasi. Gaona bahati bakuti Marseille. Shamru hamada ukahuka Marseille. Njohura boto uso waho njohuheza majuju. Hari Faransa mdukare memru. Faransa mdukare memru na haina usuku gwandu watsongo ufuma. Ye numero hangu yo wanzu ya par. Ya participe. Ya rongozeshi enu husinu. Haukabanu. Wanadamu wa peu. Watuna hataroho. Mudu anza mtunde. Hamu wanadamu wa peu. Watimbiwa na shohatu upeu. Wahusuma kirtas. Wanuamrika wahuluma kirtas nyumeni. Hau ya latia hao. Wayahulu. Waudu warende hao na rohombi na roho za nkutsu zaiva. Garambula nao. Banu wazungu wanungwa juwao. Yuzo igwa juwao. Ngwarilambu wao. Sha. Lumkano moba darini kwa ridhiki. Lumkano moba da Mwenyezi Mungu. Harini karidhiki hunduniani. Sha winjua hanyu pia gamja butula ni kalimendo utabe ganjo lamba. Panga sarmwe tsinu garambula nao. Hani mrungu winjo hanyu garumao madina ili Mwenyezi Mungu arijailie ya rivokishi. Shaka mtulume madina huwa zazanyo mzani. Leo mruhun rakiltas na kanipiti na imani ni manyanya. Leo mruhun rakiltas na respecte mrumahe. Hau ya respecte mrumshahe. Shamja hununga mtugoldo na shohatu na inapanu mbele madina tuya hanyu. Na mdatiza sinema na zerombiza hanyu. Mrespecto na shohatu. Ya Latif. Et numéro yangu 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 na mtwe numéro yabo wangu wa pari li participe rambie ye mjomba yangamize mwana wa 11 ya mitsa rimrungoze ya pari famiyo hawa umnika makalima ya mnike lirongoza ye mjomba woi wa mahamongo mitsan na miranda ya sayabo ya towa mrumshi wa mahashiru na mitsanu hondani na mwanamtiti na baridi mwanamtiti wa mahamira wa mezimira hasibabu ya mwanamshi hademande nzazahi ya beshi wa 150 €.
gamridi nuhambi hola wabanu gamjwida na behesa 50 euro mimi hadzina la himana mshahangu nereye mdzadze ya jwe kahalimba hindu ya himanae haukaya undo upeu waho wanadamu wapeu watsona roho watsona imani wabaleshenda wanzo ya kume shaka mna uhunre ya kume gamjo baleshenda mkejuma utsuhenda mbiyo hunu manga shazero hombiza hanyu Mwenyezi Mungu gujo mpiniseni haukagani wanadamu wenji wanaume wenji majihansa mweti ya Faransa ukayaga mlugwa na shohatu wakatika kwa jazaya ngwa wandwa marao ngwa mwalolao hawatashonga hawatimbia mbi mwa profite au jeunesse wa hao ato wakati wa jomzaliani mwatimbie zebi mwarende nai ne mporto kwa ni wanadamu jenyini nikamtina taroho kamtule sate kaganina na shohanyu banda mdojwa kakamtulumia yalwe hanyu mhundu Mwenyezi Mungu hamnikani taufiki mhundu maisha halmwetinu kamtusikinia kamtukana imani ni wajanyumeni ye yahubangu jojwa ye yarange gujujwa ya hutamani gujujwa ya hubeshe wade gujujwa ya hubeshe avese gujujwa ya hudanganya halmwe maisha yao 07 48 45 19 33 nampare mparticipe mtoweze fikira zanyu msije muhatsi iende habari za komori msiabo mduni na mbosho hitwa mabaga mpara na balange vila wandifera gani yabo gani harumajana na mbahindu kamtsupara ili hawankuraze mwana mshaku woi haukamimi abasari zamba we mwana mshaku zembie zangu ya tireje yeshonga ipasisho mwana mshaku ya tireje mwana mmewu haukawoti mrume Lume wapeu utsonata imani ikaumbu wajoshida umzai 07 48 45 19 33 kamtsupara gamjukaya gamjuhansa te message yende habari za komori njemdoni para sheke message yende habari za komori mruhani para ganjom bloki parce que bidim para mtsaizra ay ngejo henda ndifero wakatum doni para mon dérange ganjom bloki watukufu wa jamalifu hauzia haukaya wandu kwa tsupara lumwambiani watukufu wa jamalifu Mwenyezi Mungu na nikuwa nasho hatu rohonku na subra wanasho hatu kwa mjanyumeni haini mru na juwe mrume ya joka umrenga haini mru na juwe mrume ya joka umlola mru na tutuen shahar matambu ya ueberge ya unu ya ukaya nga mtsongo henda nede na jilise simba bawe ya ni berge ngunangalo nayi ngunrujo gajoka sonti pia haini ya berge wa kajaparo angali wanro haini ya berge wa wanasho hatu wenji warondo nayi ni wababa ikao wenye malaho wanasho hatu wenji warondo nayi ni nyanye nyao wa waberge wanasho hatu wenji warondo nayi ni wandu ikao wa wakonservo malahoni gajo ya ukaya subiria wa berge wa utabihe rana honda walungi mwanadamu ikao ujuande ya husimbu erangubo tasate masihu juma hutsohuti mbiambi na uhurenda nai na mkirati bwana shohangu mfikiri zendola ikao domjoka uzifanya mfikiri zendola ikao domjoka idunga mfikiri wanaume mjoka wadunga wanaume warendeha wanadamu wapeu wakati ikao henya jona na kertasi katsona ukaya ngabo jae changwa tujona ukaya midolu une nationalite hamaibu ya zala komori habala nationalite ujamangu. Assalamu alaikum. Upara participer ao gojueza le jim kanaba kabe telefonique tu gelongo hamba allo babisho utsidunge video yiho rongo wa hunu bagarushile au shaye zamba village d'accord saran participer na itamaxe ezale jim da kanaba rak kanzan participer si jaye mana mshe ya toba udani mbayahi nimwambie ukana ya kibiri baya ya mikema na unge niko ya kutelea una jumika konsei memzi hende hata hoya rejei ya kikiri harejei dabo chijogunga yabo gartwa kwa kana hamti ya shonode yende ya kenti prizo ya doni kwa bahibu yekila unu Faransa memzi katina papie shawari beha nyesi kwa yari beha desha rifanya mahajana au mahali nemkushipa kwa
gardion para papier ka karjafa Deli. ni m'encourage ya bakene na mwana hae akahawa papier toilette kuzivuta usati unukartina papier toilette hizo na sugariashio normali ile nyezi kuyasao m'encourage mwana maungu ya mbejibira na imani ya kule mtume wa heri Mashallah. Araba meji maswiri Mwenyezi Mungu na utukuze. Wajalie mwanamshwatu yaishia ukaya yabonga sifikira nzima ho rejeo njajuanza ya reje. Merci beaucoup. Alors, je conseille tant que hata déclaré mana ya kena haja. Parce que tant que hata déclaré mana ndio ya rege avoka ya kara hana nikifika pesa mana ya rege avoka mtuzitoa rataka jana parce que ukikomori. Na ndugu de sojiriza haya ndio wangu walona imani wamsaidie ya ndugu de procedure tant que hata déclaré mana ya kena haja. Okay. Ya ufembu msila mesha kuja miketi bado na wewe hapa tuki ya ufembu msila kuna berge abunde na zenungu za haya kurete hivi. Ok ma soeur, mashallah, fikira njema, conseil njema, mashallah. Arshukuria. Merci. Watukufu 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. Watukufu gamna besoin appeli mbili do kaya yabo garanda onauzia au kaya wanruka supara do mwambia ni ukaya nalizi horodana nai bahunu lija kabati ujuo ensundai rija mrujo usiku yajao wakati ka mrujo tunaviza haumru yambe ngufanya msafara hawasuli kikawasili chana dojo ya ukaya hewe edu nangenda umbio karizia horodana nai karizia hotibia nambi yentinu inutia hako inutia wangu kartujwa joja mawu mwanadamu gojono na nafasi gojono na kertasi ngono ya ukaya vumie uone mwanyanyuho amadizi nkaba ubambao vumie urade mrumshaho mbi bahari ngauna nationalite na we mru wazalwa msiruni wajuha msiruni wakaulima haumbabaho na mzazaho walima hauko kwa hangu na mama hangu walima rahunga bahati wafanya haini za ufanya wahuza wapata wapara hata walive hamanga rijahunu kapsona ya ukaya hojahunu li sufre vomye ufikire mrajina ya sufre shabanda rija katsinata hikma katsinata roho shazeru holoni zo roho za urendana nai na utimbia nambi na umiliana hashari faida hindi muiwona au hauiwona wakati ka hurenge mrwa mararu hambango manzo je t'aime mon bébé mon cœur na balango joka hujen swabili umpuo yendeza hebanda usahumli hukombara hujibi wange dégoûtante sonima mrumshe gajaparo ka dégoûtante 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33. Mwenyezi Mungu narinike hatima njema na mwisho mwema. Mwenyezi Mungu yarijangie ejoka na heri hunduniani. Mwenyezi Mungu yaripuo nuanza zero ho zankutsu. Mwenyezi Mungu yaripuo nuanza zero ho mbi nuanadamu wabalia yeshenda wanzwe kume na we kume kwa na yuhunra hasubabu zorombi za hao. Mwenyezi Mungu garuhombao uvukishe mwanamsho hatu hoi umnike subra le jingri nilo ya mwanadamu wape uo ya dojua ya ukaya harende mwana na hii ikao hajoshida ya mzae hamlola ye mwanangu mwanzo ye mrumshengu mwanzo gumrespekte hasibabu ya Mwenyezi Mungu ne mahabari santeo shahono ya ukaya ngumdungo daha demande edi bamzazahe nke mwadi edi ya se 50 euro ishot sihingu sa 50 euro ishot sihingu ishot sihingu hoson mamzazahe mrumshika humlola hutowe mrumshe hobonze na masihu humdungu na mwana wa mezimirao demrumshe ha demande ili kamparo mwana mswangu tsoi ikao hapara ikupea demrumshe ha demande ili ya saidi mzazahe ikao hakoza hadangu hakoza umlu
Allô? Allô. Salama, vous parlez participer au? Anali participer upande wa mwana nyasi ya roho tena mwana wa mizimira. Wajwezale jimda ukana baraka. Anali participer mwana nyasi ya roho tena mwana wa mizimira. Ni mwambia parishibira. Ngom batesibira hahi mwambia kemakini eka mwana wa hadeklarewa. Ndungujuo hene hadungu assistance sociale ha hendeze mbioza hahe ngoni kwashe pande nima mtu amupando wangu mintoka harimwa hoteli pendant 6 ans et demi harimwe mahe lia ondo kanjaka na kirita sinoti kaulazo abahanu sikauve abahanu ndene rangale zwala heman na nangu deja rogo za mwanadamu nana mi personnel ngoza ha nana bayendo hula ikamro ashindi hategele haranwaza assistance sociale awa hindi heleze itabu ya mrema ukahakade na mrumme hamribonze ngone so kange ni papio ni so ka declare ukabala mruni kwa kirtas ula mrondo ya declare mwana bahe mwanadamu kana sufre jo watu na ndogo za hapo ukange na rongo nanda walo na ledaika hilo ya paremaki nione heli zinzia mrajo kaudungata ya rohari mwa mimi nchokati para mimi 115 do wana loje wakaunangalia hata na kaujanimre hizo anrahura inshallah kana kemaki ni na chondra kai gujundra mundu umrekebesha ashinde anjaharuma za assistance sociale ikange ne papier ya declaration kaha kwa nausa hambaba wala wonde singo joka alanga bwa nauze papier ntujwa kagene papier paso banunga bwana damu ape wujwa urenga wajo declare warange papier banda mwanzo sige mwana mshikiri kangu jojua yende wewe bien sûr yarejei hono la mairie ende amokati la se papier he declaration ya he mwana wajurdi wamtoleleyo watina ula ekahe kaniyo bahe assistance sociale wende ujuho aroaria Ricardo prefecture Ricardo hono la de wafanye chez pande chez mzaze isende usinye ukawi abandonewa mwana haunru ngemma mzazi haringe passport yila haruhenda demande ha okay hambeza he mwana memwa na mewe mruhindreli mrende emnye yani heliwona woi hadi hitima no kaja bidi mrardia msegele au ya monezi yani rango uka woti mwanadamu tidoka dele da isala mezimiraru uka woti mwanadamu himwendele adwangwa astaghfiru uka wasa tumdo wa hoka burini katuo no kama udungulo ujore ngwani matoni mavuhu ati mwanadamu mrohi marendesha hena hii anava mwanamshi afarisha dele daika litujwa izijirio ya rwanzi na baridi mdogo uliwa naye dunia ni na akhira. Salamu DJ. Maraba menji. Merci beaucoup. Seigneur Mwenyezi Mungu nalike khatima njema insha Allah. Watukufu wa jamalifu mumbushiruni heri na baraka na mvua na subra wanasho hangu. Hakonse ya umnikano musizoni mwe video yenu. Do mwambia nya ukaya na mkane subra. Haini mruna dojwa ya ukaya itwa mayam rudowana shatsi mrumme. Mruna tsende hata ajirande nae hasibabu mrumme. Mruna tsende hata hajiwa hasibabu mrumme. Na mkane subra mdojwa ya ukaya ika hujitli ya ndani hujihanti hujisasanya jumaulila na tambu de mrumengu hutabishwa hurande nae dojwa ya ukaya ezetambu gajo ukalenti zowana wakati kao Mwenyezi Mungu yohunika yohubeshe attention hahubeshe uwade hawahubeshe diabeti hawahubeshe avese wajoula hasara duanaho wajouja walelwa nuandikao kwa na ujwa uwanza watukufu na mkera dhanda hukana baraka na shohangu mkane hikma na subra mdojwa kamrumme yo uja uwanza ala seconde ha change rahima na mshaungi anipara hao yemru ikaudi anipara jan sorongoa au kanga budeja sani par le mwambia nika s'il vous plaît nywandu ikaw mrengo wangu wa memu hato hitswani anzemru mshemma ho mahaba na mahaba mwonese nyanzo hata
she wakati waramba kemrume ha change recule mp vunguzamba bie mahaba au kakaido hanza umonese ukaya yemrumenda wewe ni ransiga njo hufa wallahi ngujoka juma uto hutsimbiambi banda hajua ukaya kuna umturuku wanashwangu de subla. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Na idat sika usande jete na paske Bonai hibuwale jimda ukana baraka. Tukahanzani rejei upande maha wanama yaka urongoa yabo kana mzazi mujojaende la meri ende ya deklaro kana ipapie ya hema na itawa na mbokana yoke na ukili paske mzazi side ya fanya tepapie mzazi kesinge klambite ngari chwaza na ngozilo hulu shede ya mzaya mzazi de ya mzaya bochira paske mimi ngamina mwana mfaranta mimi side na deklari yendada nde ulonazwa ende la meri ende ya mbokana ipapie ya hema na itawa mimi zinguvu bochira mseposta na ndawe hali hiyo nzatenge na droha ndongozi na dai mjojoa ende la meri ende ya demande acte de naissance ya hema na haye chamza zekatina droha ende la meri hiyo ndio la ya hamba de hiyo yakawivumbwa de extrait de naissance ya hema kafikiri kabo hamba kangu de ya declaro kana se papier za hema na hezikawa atsidizo de extrait de extrait ndio akaude ya ona kabide ndio aitsahe bayo la anla kange jomvukisha dako ayafute na kihanzani rongoze wanake amadami walolwa walona wana watona waume ni wabio kana na wabakinoa na hawo watawe do wana wasawa mungu wana pasinga wangu wahunga wana waloma celibateri sijo wakonseye wabakinoa na zuwa na hawo bayo de hapa ni hawo ya duniani na maudhi ya kiapo abodi mashinje mashallah masir mashallah watukufu wa jamalifu abuga mbushiro ni heri na baraka na unono wanza Mwenyezi Mungu mwana shwangu heni uyenshi harma tambu Mwenyezi Mungu atoese tambu hizo heni utabishwane mrumme ya renge zetabu za mrumme ya ziroho mshanani ikado mtabisho ya rango wana ya wakazebo matsojubo usoju ya dono wana dojo kayendi khafane yahe yekahaja hadungu zetambu za mrumme mtabisho hadi wazowana hedi hate mrume mnambasha itwata hanjia mawade wajokola hasara duwana wala umuso jo uzingamanya haujuhemu haulomani avese ya rungu wanaho ndia wanike mshemnyangwe yambe mshemnyawa yambe nguwa lelo wanasho hangu longue vie à vous na mkane usubirifu yo uderanjewa na utabishiwa na diwaze yo lona mrume umwanzo na mwanzi ya mrespekte sheke mrume ha change fanya baho fanya makutuzi wana ujikosantre nwana aho ili ujuavuka hata mpaka dayabo Mwenyezi Mungu hifadhi mwana mshohatu gam aminu koma halali yo ngujo hungamru yende ya mrenge wakati kao uolo ya mrenge usikuwa jane masihu uojweni shababi mnashioni shanga mgaranti ya ukaya mimi tiramu gam joshidamba ni hunrabahanu yende ya baki ruhunre wandu wa msutene huanza rabbal alamin. Longue vie à vous mes sœurs. Mwenyezi Mungu anike khatima njema yarnike mwiso mwema owalo wai Mwenyezi Mungu ajale wabone liki wanadamu wa udo bushira na heri na wasila naze njema hata mpaka dayabo boom. Longue vie à vous insha Allah.